Voluk Enslin vhoramabindu divheaho vana supermarket dza tshivhalo apa Louis Trichardt vhari vho lingedza u renga Phakha iyo tandavhudza mabindu avho fhedzi vhari vho ḓo vhudzwa pfi mabambiri avho ngo dzudzanyea. For me, quite a good prospect to buy the park. That's why I tendered on the park, and I think I put in a very good bid for it, but it was never allocated to me. And I see in the press that the reason was that I didn't have a VAT certificate. I did have one, and they are supposed, when they require that, supposed to give you 7 days to produce your VAT certificates, and I was never notified of that. Enslin vari ava fulufhela uri thengiso i ḓo humiselwa murahu fhedzi vari vha fulufhela dzikhothe. I'm not sure. I don't think there is a way forward. I think what has been done, because according to my information, the park has changed ownership twice since the allocation of the bid. And the second person, I happen to know the second person that bought the park, and he recently died in a car accident. So that is in his estate at the moment. Okay. So I don't know if anything can be reversed. It's not up to me to decide. Masipala wapo wa Makhado vha khou hanedzela kule mavharivhari ayo. Uya nga ri vhona zwine zwikambiwa nga vhona u khamba zwone zwi sa tou vha na vhudziwa khazwo ngauri riṋe sa masipala muthu tholiwaho kana vho tou tholiwaho ndi vhathu vho kona u swikela zwoṱhe zwa zwi khou ṱoḓea. Zwa ri muthu anga vho ṱhaṅwe ene ndi highest bidder a zwi tamba uri sedza zwezwo fhedzi a nga dzi vha highest bidder vha wana uri na zwiṅwe zwithu zwe a zwi sia si kone u dzhenisa si kone u swikela u fana na valid tax clearance certificate kana statement cha the taxes and rates. Ndi zwiṅwe zwithu zwine ra sedza zwone sa masipala tshi kona u vhona uri ndi nnyi o kona u swikelela zwikene a nga wana zwone. Zwo ralo vhaḓivhi vha mupo vho tsivhudza nga khombo dza u thutha dziphakha u itela themamveledziso. Zwino hezwi ri khou sokou fhaṱa huṅwe na huṅwe ri vha ri khou thivhela hoyu heyi nḓila ine maḓi a ḓivha zwone uri a fanela u shuma hani. Tshiṅwe tsho no dina ndi u tshinya maḓi ashu nga mashika, water pollution. Ḓorobo ya Louis Trichardt i khou hula siani ḽa nḓowetshumo fhedzi mupo u khou kwamea nga nḓila i si yavhuḓi. Lutendo bobori ya SABC News, Louis Trichardt.